One small step for man. One giant leap for mankind. Vozili se muž, žena i djed u autu kad ih zaustavi policajac. Policajac njima kaže: čestita, vi ste hiljaditi koji niste prekoračili brzinu. Kao nagradu ću vam dati 1000 maraka. Muž kaže: baš dobro, konačno ću kupiti vozačku. Žena odgovara: ne slušajte ga, uvijek priča gluposti kad je pijan. A djed na zadnjem sjedištu povika: jesam vam rekao da nećemo daleko stići sa ukradenim autom. Pokvario se avion pun putnika. U avionu ima jedan padobran manje od broja putnika. A na vratima aviona stali Englez i Bosanac i daju padobrane sa riječima: iskače, ja sam gentleman, iskače, ja sam gentleman, iskače, ja sam gentleman, iskače, ja sam gentleman. Iskoče svi osim Engleza i Bosanca. Englez reče Bosancu: ej Bosanac, hajde iskači, ja sam gentleman. A Bosanac odgovara: Englez, iskači, ja sam gentleman. Bosanac, iskači, ja sam gentleman. Englez, ba, znaš šta? Iskočimo obojica, ja sam Japancu dao putnu torbu. Išli Mujo i Haso svako večer da kradu nekom frajeru kokoši. Frajeru to dojadi i jednu večer se sakriju u kokošinjac. Došli Mujo i Haso pred kokošinjac i Haso uđe prvi. Kad odjednom lopatom po labrnji izlazi Haso iz kokošinjca držeći se za lice, a Mujo ga upita: šta je bolno, šta je bilo? A Haso odgovara: hajde ti materijet, ja ne mogu osmijeha. Sretnu se Mujo i Haso, pa će Haso Muj: čujem da si se oženio, koju si uzeo? Riješio ja da se oženim, pa počnem ispitivat prvu. Koliko 2 + 2? Ona kaže: 4. Pametna ova, odmah se vidi, pomislih ja. Pitam ja drugu: koliko 2 + 2? Ona meni: može nekad biti 3, nekad 4, nekad i 5. A ovaj filozof, to još bolje. Pitam ja treću: koliko 2 + 2? Ona odgovara: kako god kažeš Mujo, ako je 3, bit će 3. Ako kažeš 6, bit će 6. A, pomislim ja, ova poštuje svog čovjeka, to je dobro. Pa na kraju koju se oženio? Onu 4, sisatu. Pošli Mujo i Haso u lov i tako oni šetaju šumom, kad Haso na jednom: bolan Mujo, šta bi ti uradio kad bi te napao sad medvjed? Ja bi se popeo na najveće drvo, ali medvjed će isto za tobom. Pa ja bi onda skočio u najdublju rijeku. Medvjed će opet za tobom. Pa ja bi se onda sakrio u pećinu. Što tamo kad je medvjed u pećini kao u svojoj kući? Ma vidim ja da ti navijaš za medvjeda. Došli Mujo i Haso prvi put u Sarajevo i stali pred semafor. A na semafor su upali crveno. Mujo će: vidi lijepe boje. Upali se žuto svjetlo, a on: ova je još ljepša. Upali se sad zeleno svjetlo. Ova je boja najljepša. Upali se opet crveno, a Haso će: ajmo Mujo, ovu smo već vidjeli. Ugleda Mujo Hasu kako kopa po septičkoj jami, pa ga upita: bolan Haso, šta to radiš? Pala mi je jakna u septičku jamu. Haso pusti jaknu, šta će s njom sad? Ma nije meni do jakne Mujo, nego mi bio burek u džepu. Došao Mujo u vojsku i narednik i poreda u četu: mirno! Ali neko se tamo pomaknu. Ko se to miče dole? Zemlja! Ko je to rekao da ga je šamaram? Galileo Galilei! I još jedan o Muji Hasi, odnosno o Muji. Ulazi Mujo u bolnicu i ugleda kako doktor tuku pacijenta. On im prilazi i upita: zašto ga tučete? 2 godine ga liječimo od žutice, a on sad kaže da je Kinez. Bosanac, Hercegovac i Crnogorac došli na
stancu malo ranije i otišli da popiju po jednu. Međutim, malo se zanijeli, pa zakasnili na voz. Kad su izašli, voz je već krenuo. I tako njih trojica potrčaše za vozom. I kao u svakom vicu, Crnogorac odusta prvi. Hercegovac trči još malo, pa i on odusta. A Bosanac se zainatio. Trči i on jače, pruži ruku, uhvati za šipku, uleće u voz ko Indiana Jones. Ova dvojica zadihani u čudu gledaju prizor, pa će Crnogorac. A vidje životinje, a samo došao da nas isprati. Ako vas policajac zaustavi, probajte neke od ovih stvari. Ako policajac priča s tobom, pravi se da si gluh. Pitaj ga da li možeš vidjeti njegov pištolj. Ako ne da, pitaj ga zašto. Reci mu da samo hoćeš da vidiš da li je veći od tvoga. Rukuj se s njim i stalno ga dodiruj. Pitaj ga gdje je dobio tako lijepu odjeću. Pitaj ga da ti posudi svoj kostim. Probaj istovremeno reći dobar dan gospodine, vozaču koji saobraćajno molim. Ako ti da nešto potpišeš, prvo se počeši po dupetu, pa onda uzmi njegovu olovku. Ako ti da hemijsku, sakrije, rastavi i izvadi uložak. Neka ti sve dva put objasni. Ponovi potiho sve što vam kaže. Pričaj sam sa sobom. Probaj mu prodati auto. Pitaj ga hoće li prodati svoj auto. Ako te hoće voditi u policijsku stanicu, pitaj možeš li sjesti naprijed. Ako moraš sjesti nazad, probaj ga pipkat po glavi kroz rešetku. Prije nego što krenete, provjeri jeste li svi vezani. Brzo uzmi limenku piva prije nego što on dođe do tvog auta. Neka ti pričuva pivo dok ti tražiš dokumente. Reci mu 2 puta da gepek ne treba pregledavati. Pitaj ga je li ikad ubio čovjeka. Ako odgovori da, pitaj ga je li to bilo na poslu. I sa osmijehom na polazku mu reci pozdravi ženu i moju djecu. I još jedan od rotovima, i o Hasi, malo pre bio Mujo, sad je Haso, znači ide ovako. Otišao Haso da peca na neko jezero u Americi, gdje je inače pecanje zabranjeno. Ribe je ko pijeska. Začas on nakupi kantu i taman kad je krenuo ufati ga drot. Gospodine, ovdje je zabranjeno pecat, morat ćete krivično odgovarati za sve te ribe. A Haso će, ovo su moje ribe. Kako tvoje? Fino, ovo su moje ribe. Ja ih svako jutro donesem ovdje na jezero da se isplivaju. Posle ih zovnem i one se fino vrate opet u kantu. Odnesem ih kući i sve tako. Ako želiš, ja ću ti pokazat. Pa hajde, pokaži. Haso istrese iz kante ribe u jezero i sačeka par sekundi. Pa hajde sad. Šta? Pa zovni ih. Koga? Pa ribe. Koje ribe? I ako ti ja dođem tamo. I to je to. Ovo je bio zadnji video pričanja viceva. Naravno, ako vi želite da nastavim, pišite dole u komentaru još viceva. Do tada, lajkujte ovaj klip, subscribeujte se i upalite zvonce da možete dalje pratiti. Do tada, vidimo se.